poštovanje, čuvanje i častitnost. Srdečan pozdrav! Bog si javi, braćo, sestre! Srdečan pozdrav u ime ambasade Rusije i u ime kozačkog atamana iz Novog Čerkaska, pukovnika Hažinova i atamana Udruženje Sobrat srpskih graničara i ruskih kozaka Bratislava Todorovića. Bog si javi, nek vas Bog čuva! Najveće zasluge za održavanje bogojavljanskog plivanja za časni krst, koji postoji, kao što smo rekli, sve veća i lepša tradicija u našem gradu, imaju pančevački hramovi i sveštenstvo, pre svega uspešni